The Spotlight Initiative is a joint European Union and United Nations global initiative to eliminate all forms of violence against women and girls. It is called Spotlight because it brings this issue at the centre of Samoa's efforts to achieve gender equality and women's empowerment. Civil society is a critical partner of the Spotlight Initiative, supporting communities to prevent violence in the home, in families, in churches and villages. Preventing violence can begin with a simple community conversation to remind us of our collective responsibility to our women and girls. It is to reflect, promote and apply our Samoan values of alofa, faailoaina, fitausiai, pui pui, as important tools for preventing violence. Lau sunga whaiaonga for mai latu latai, o lea se mafuaanga o Sauaina o Tamaitai. Tonu ainga. Atai mo le whaafsiri le mau. A whape o le tātou te tala noa nga i le Sauaina o Tamaitai. O le fui la tātou te anga i le mta upo le pāleni o le pule. Ia po awa no tutusa nga i le tūlanga o le pule. Ia leo se whasili e whaingofia o le tātou talina a wae lau tele. E tele fui mafua anga o le tautau mia ia po le Sauaina o Tamaitai. Ai mawhai ono waai le tu hoi lea o tātou whaatinonga ma tātou a mionga. E whaavai lunga o tātou taitonunga. A o tātou taitonunga hoi ma tātou tūmanga. E iei hoi me mafuai. Tātou te waai tātou taitonunga ia o awhianga o le poto ma le tomai mai whafo. Pio le wingo o le umanatu. A whaapea e sui o tātou taitonunga. Ma sui o tātou waai. O nā fo ila e sui e ia tātou whaatinonga. O lau nā waai a ngā e le mta upu e peona o le Sauaina o Tamaitai. How we perceive women, and we need to change the way that we look at them and open pathways. Yeah, tātou waai au wala e mwhaiona for forward whaafitau and give women opportunities. And for men to support women. Lau sunga whalitua, o ani whisosoani mō tina Tamaitai o loo Sauaina. Ia te au lawa ia, so a tele tina I lima whaiona tau te tala. Peitai, a lātou whaasoa I whaiwhi au mō lātou whalitua. I ma whaiona mata lātou me o nono a tia I te tono I lātou. I ma whaiona open up, I ma whaiona lātou whaali me o loo ma mawhai o lātou mawhauwhau. E mawhai fo I e whaletua pe awa pe le confidence le tina e tala noa I le whaiwhi au. E mawhai le whaletua na whaasoa I le whaletua le tina. O wā pe o le tasina tu o te iloa la vai au ia. O lo o whaapea o na whaingatai nai tina no le whiwhi. Peitai o le taimile nei e te tau la vai I tātou tina na lo mawale lo te tele whaasoa tua I whaletua. So se tina lava, I mawhai ona whaasoa, whaalongo, I mawhai ona sosoani ia I whaletua, ia I lātou I lātou tinga, mawhatianga o whianga iai, pe whaafitai mo le awa noa. Lau sunga whaiaonga, o le aso manatu I le mafua anga o Sauaina I tutonu o ainga. Ia, whaafitai mo le whaafisiri, se fisiri tāua, au se fisiri fo I esele. Te leo na tafa ma whaingata o na sa iri se tali. Walwa ia Samoa e tā ua I lava le mele tā ua le vātangata. Le tā ua tātou o le aba whatawhata. Ia o le vātapuia po le vāwhea loloa. Awa e alana tutupu Sauaina o na ua sosofa le tangata le vālea. Le vā o mātua ma whanau. Ia le vā fo I o le tane. Ia malana vā po le whawhine. Ia whapena fo I tono sosaiete. Ai a o aina le lei ona pou le lei le valea. Ia e solonga le lei a ia tutono ainga e whapea foi tono society. Ai mafua uma ona sofa le valea. Ona ua loto tele ia po ua manao tele fo le tangata. Ai whawhea la ona pou le vato le fisiri whaingatalea.
Whawhiwhia o na tātou tau mawhai e pou, ma tausi le file mu o le vale. Awa tātou woi le anganu e tusai ma le whawhesidi. Olo iei lava le tātou whaalo. O le mawhai lea o na alo atu o le tangata, alo mai le isi tangata. Alo atu mātua, alo mai whanau la le winga. E mwhai o na whaaso atu mātua. Ia ai whesidi foi whanau, se me le malama ai. Ai a tātou tau mawhai e sa iri se tali lata mai. I le anganu wa Samoa, ma le whakerisiano, manino al tuspa ia. Whengai ngā tuai, ia e awa I lo tamama lo tina, lono winga tute lea o whanau. Whengai ngā fau le whamai paulo e sao. Awa I mātua, ma wale manuia wha lewa le vai, so I fuma le ola o whanau. Ai wha popola e paulo, a o tau mātua, a o tau tamā, a o tau te wha ono ia o tau whanau. Lono inga e pā, leni a mea ia te tono ainga. Le fwoi whengai ngā tuai o lo manino al kenese. Ia o le tane o le uru leo le ainga. Ai watu fwoi whengai ngā fau, o lo wha atoa fwoi e paulo me ere tusi a Efeso. Whai mai, ioe o le tane, o le ulu leo le ai. Au o le tane. Ia e alofa la I lau awa e whaepei o ke riso, o na alofa I le kālesia. Lona winga, e pāleni a mea e lua. Le atoanga I le vāo mātua ma whanau. Le vāo foi leo le tane, ma le whiwhine. I le vai mai wha Samoa. Tausi le mamalu, le ngai mamalu le vālea. Ai a ona so sofa le tangata le vālea. Ona le maua le se nofo le leo mātua ma whanau. Whapea foi le urungali a le tane, ma le awa. Lona winga, o le vāwhea lolo ai, e pou e le alofa. Peo leo te lenga leo se manatu, a whai e maua le alofa I. Ia wa atoa maua le file mu, ma le nofo le leo a inga, whapea fol so saiete. Lau sunga whale tua, e whape wheo na TAOFI le so solo I tupulanga, o le Sauaina o tina ma Tamaitai. Ia, whaptai te le mo le whapsili le mau. O le mua lava o na whaaso atu se manatu le manga mua. I le ala le Sauaina o Tamaitai matina I le tu whaasolo mai lava I aunga tupulanga. Ia, manatu lava o se tūlanga lea o le mea e te tau ona tupu lava I le olanga o lo tato iai. Wa a whai lava o se ainga e tutupu mai ni ainga e whemisa ai ma le maua le lotu alufa. E whape na ona wha tutupu pea e mai pea I o lato whanau ma whanau o lato whanau. O le ngaluenga la e tau ona tato whaamuta ina ma tato tau whai se awala ina I awana to e tupu lea tūlanga I le Sauaina o tina ma Tamaitai. Tato mawhau lava I le tūlanga lo tato iai ua tato I tutonu o Samoa kerisiano ma ua tato iai tutonu e kalesia taitasi. Pe ona ta ua le teimi mua. Tato tamu whai ina ia whai se tūlanga o le au mai au o ainga I tonu ainga. E le ngata I lea o le au ino tato whanau I tutonu o le au sa o whaapotongo au talavou ma tūlanga whapena. E ni mawhai o nā au ma tapu e mai o lato o langa tuputupu ai. Ia matutu ane I lato pe ona ta ua I le whata oto. E au ina le tama e tu sama ona ala a ona matua e le mawhai ona tu e te aise ai. Pei ona tu maila ia tātou a tamu whai e puti a tātou whanau ma au lato e ala I tūlanga whapena I whaala putonga I tono e kalesia. Ia e matutu ane I lato mawhai a inga. Whapena ona whaatupuina le alofa I tono a inga e le ngata I lea o le loto fsosoani e le tasi. Pei o se manatu pupuna ni tu la whaptai mule amno. Malo Alisana, o ani whatinonga e suo e ai, a mio, matali tinonga I le Sauaina o tina ma Tamaitai. Le mau, e sinema nei o lau fisiti. Awa a fuoye, o tātou lava e whaia. O le whatinonga e peo nei fisiringia. Ia, o te manatu o so se nuu ma se la alafanga. O lo iai ia I kālesia. E ia, e le naltasi foi le kālesia, e se kālesia. O te manatu o se whatinonga le te tauna whangaina e tātou tangata. Ia ma le mau lea o le tamwhaina ia le aise Sauaina o tina ma Tamaitai. Zero tolerance, zero violence against women and girls. E se le mane o nā mau. Ai manao mia tātou on sai. Tātou loto tele, ma ia tātou manatua. Ono o le process lewa mata. Process lewa mata ini ave ese ai le Sauanga o tina ma Tamaitai. E taulan tātou on sa ia tūlanga omolo tātou tamwhai ai. Ma tamwhai ia te lepe ia pāpui ia. O lo tamwhai, o lo whainga tā mo le ai o se Sauanga I tono ainga. E ma whai o nā vesea, ioe o te matua, ioe lava. E ma whai o nā vesea.
au tātou e whaia. Tātou lava, o le whatinonga tātou, fo I le atua le whaavahe I Samoa. Samoa se atunu keusiano. Mau te mtoa wafo ape a whape ne mawhai ona tātou whaia nei teimi. Ele tātou au ngā tupulanga. Tātou vaaianga I tina ma Tamaitai. Ma le alofa. Au tātou lava e whaia. Loto ile atua I o tātou loto manganga. O le whatinonga nā o te iloa e mawhai ona tātou whaia. Ma o loo whaasoloina manuia le tātou ngā ruenga. Pio se tali atu nā mau ma le fisit. Amalia, how do we heal from violence? What are your thoughts? To go through healing and remember that God is always with you. God is always with us. We base our beliefs on Jesus and our belief that He loves us so much. And if you're ever feeling like that you are going through a really, really hard time with healing, that it's okay to share your pain with somebody. It's okay to seek help from your sisters or parents or your in-laws, even the minister and his whaletua, just to talk it out about your experience and know that you are not alone in your journey. One of the quotes or one of the scriptures I usually turn to in times of my own hardship and trials is Jeremiah 29:11, is when God says, "I know my plans that I have for you, declares the Lord. Those plans are to prosper you and not to harm you. And those plans are to give you hope and a future." And to know that that is what God has planned for your life, that you have a purpose, that you are destined for greatness. Just knowing that gives you such a big self-esteem boost. Just knowing that you are absolutely loved and valued. Thank you. We do not need to look far to find solution. The answers have always been with us, and we can start with pride in our Samoan culture, pride in our women and girls, and faith in our people to heal our country from violence. Samoa no